Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. Akufueka migrando nipa, so nienti nipa no miao. Enyeda na mesena media, anafanya mia surinia. Enyeda na menimbe wasiao, amama fo babara mia kojo. Ne musemi ni obia, chasie. Asho kru na nenya mino, asho bradi ye, so masisa. Asisa cry, asisa, basha basha na mino. So my sister, na dum, 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 aduma, dum, na dum, na dum, na dum, so dum, na dum, na dum, na dum, na dum, aduma, eradi wamre mobia, irami wamre mobia. Eradi womre mobia. Namusu sipi sita. Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. DLFM, DLFM 106.9. Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. Eradi womre mobia. Namusu sipi sita. Eradi womre mobia. Mami wa young one. Ebisana machawazi yao. Eje swa mama brava sisa. Ena tumuona kwa. Mami wa young one way. Ebisana machawazi yo. Mesha yeswa mama brava sisa. Ena tumuona. Eya no kwasem. Say yes to atom. Na hu mo bro. Na nhwa so pa. Ya no penso odi ehu ye mobo. Enti ase ayatie. Eho na ase na ase da ni nyina no. Yemfa matwede ampo Nyankopɔn te asefo nyame ba na no pɛi. Memu akwa ba. De Anidaso Wɔhɔ mo bia dwumadie so. The best morning show in town. No bet na free samre. E kwa me say no ndu bebo. Ene dwumadie mbe the pass out manam. Me ka say ne ye wada. Ojefo beseme no. And that toss what you know song. And film premiere edunu enum nie. Anu me say Nanso Ghana man penny. John Dramani Mahama. State of the Nations address no. Odo babere ya no pay. And na ode hu nsem nyina betu dwa ne. O man say na ekọ. O man Ghana sika sem gyina say. Ghana man penny betu nanum tu ene. Edi amejeso. Eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi. Anope me DJ. DJ Marion.
senior technician on duty. Sammy Rakwa. Dodo na bonam na say DJ Ziggy. And what the man is signing 3 months that see at ham. And a pay black camera. DJ Hitman. And Jack is young command pay. And a pod was the messages in the bow. A year WhatsApp number so. A 0593406565. 0593406565. Number Jimmy can can in the amount. If then I'm a pa doma. Ain't a humo brono. Edna Basaka Siena. And Caminumi and Umpunka si passi a better day. And Cabella Dimpa. Samson make house a Facebook on Sia Juma. A DLFM 106.9. Would you also be Facebook on so? No about capital D, capital L. Now the FM Nasa so. We are now the 106.9. Yedem. Go to the messages in answer the bar. The Benjamin can carry now Facebook on so the amount. I'm making can was the messages in from our way. We if you Belinda Kripo also the Frida Kuman. And I say good morning DLFM family Nina. We thank God for everything. And okra pass here the Yamias wa bia wa yama ye ho. We say good morning, boss. I am enjoying the show live from Spinters Road. I say Ghana man, Ghana man pack. I say the wisdom duga. But wisdom net to say, and I pay a chapa. We say good morning, Uncle Samuel. Thank you, Jesus, for another day. We free Nana Abrefi, ASF one chain. We say good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Abna Fati, what's what the Fradenta? We say thank God for me and my family. Said Sakuma no. Blessed and open check as you come away. We say good morning, Sammy B. A 4 crowd in ye. And also the fresh laboratory. I say God's time is the best. Amen, 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 amen. What fire the friteshi? And I say amen, 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 amen. We say me danyamia sinema busia nyina. So I dey so pana homo bro na basa kese no. E dey atumi na busia so. We every piano chain or the free Tama New Town. We say good morning, thank you, Jesus. Amen, 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 amen. Mefia the free Tama Community 10. We say good morning. Thank you, Jesus. Amen, 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 amen. August in a coffee the free Tema Community 10 and 11. Tema Community 11. If you August in a coffee in chain. August in a coffee. What if you Tema Community 11? When you near Bama Fiano, there's some messages in the way by and away to us.
Ono so work tema community 10. Enti mumie no moye ntafo ana. Me chia mumie no nyina no pay. Mama can go Facebook no so Monica sorry. I say good morning Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Thank you Jesus. Amen. We free nearby Monica Sarenche or the free Germany Dortmund. We free Boma Grace in Che. I say good morning Sammy B. Or send a pair the Amias a panel who mobile to support their way and so. And of course I send me who mobra and Caменumi and Tiasacra. And a pench yakasi and comamia. The Chemucho. You said they are many Symphia. Within the Harriet. Or dance man. And a pench yakasi and comma. Jesus a year pa. When you are Busianina. Sister Harriet. And a pench yakasi and comma. Or your clinicals. Ewo Kondebu Teaching Hospital. Ubeti me after no do sit down the aba. 05340 50199 05340 50199 and 059340 6565. Anopanya me anya bisa fata se me no mienu yi na ya no pay. Uba o 30 seconds pe. Ahani nchia bia nim. Emre se mu beje nchia no why. 05340 65 05340 50199 05340 50199 and 059340 6565. Ana petu boss ne twa urade ababona sini sase sen kra se nyame wakudo imo no ade nyina be ye kamade ama. Hello, good morning. Morning. Auntie Maggie Okanshi. I don't pay Master Dan Quanti Maggie. The mother of the Tunam open. I will be young. You die from my and toy and Yao they are saying. One day, dear, more fruit from yet a crema that will be my not doing a move and not be a woman. I'm a pyramid there, they are sick. And my daddy knew by me a bit, my father in a bit. No, we are Juma will me now. The desert, they are some mum. The desert, they are some mum, no good young and man and Lama. And your money gun and we pay you, Mara. The desert, they are some Obia cry. And the Lumba fans, the desert, they are some Obia and a cry. Now, make a young answer. No more young woman and can come for her. Now, make a book for my Amen. Amen. Hello, good morning. Good morning. Senior, we didn't have every. We, Doctor, man, Champana, Suhum, and a every video. Doc cannot pay Master Danenko. Mamena, a Christian point of style of pain, so wash many enemy muscle. And what Minamida, Namiasu, Ediama, Daniel, or Dani Seti. A blanky way, Ayama Braba, Namia on the 6th month, or Ware, and that's all your wedding can see a fire, our blitzman. And if you said, I mean, I was there, almost the uncle, come. Man, Champana, and I'll pay my crowd. Man, Champana. No one's a man, you know, it's a man, Champana. Hello, good morning. Hallelujah, Lizzie, a year cran new town. Oh, no, Malizano pay Master Darenko. I don't pay the Yamiasi. Was I the young Quania whom we are saying? And I pay touch the mother of Jim Muji, more for Sanya. Yenify, I asked him and say, Raddy, the baby was sorry a cheer. The Udin Kwan, Yadama, Yadanasi, Nadunti, Amen. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Senior, dinner be a free. But your friend could be happy, I'm a free phone. Black of Yano pay Master Danenko. I said, I'm a master of a pro. I said, I'm Senior Tuna Enquire. Jesus. I'm a penny, maybe, mammy. I buy on Bama, the party, and Etiasi. Now, Sabi, would you dear Frutani, Mudia? The vacancy after Kennedy. But I'm a bush of food now, Motimanka. Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. On Temenka. Once you bet me a phrase 05340 50199
And 0593406565. Hello, good morning. Over. Yo, Penny. Over. What was it? Oh, over. Tobuasi. Over Tobuasi. Ah. What was it, Mejuso? Bo, unimi. I've got Gajongo Yaishra. No question. Yati DLFM. Now I am a lot of Yajagumudia. Yaishra. No question. Yaishra. Many may any member. Enemy Nananum. Sabre. Syria, as I have from man or player or break one years, we had the Ariana, as of Yahua. I ain't count you, and I said count the edge. Papa. Also, so as it uncount to be. You are new at you are count. Not only that, you know what they found out. Amen. Medasi. Medasi, pa, Miama Wafa. Say hello, good morning. Hello, good morning. I want to one anywhere, Chilekra. Major so dinner be a casafre. Mirikua, Mesrawa, na or phone Abanoka Kada, yet two cover Chilekra. Oh, and Eddie, sister Mirikua, and Eddie Moya Dane. Winim, Cobra, you Nasadi at any end, won't you cry, Fachaye. It's a Mirikua, Bessan February. A Homane Moya cry and Teun Kaye. Hello, good morning. But you have from one temple, because you have oh, I no pay Master Danko. Oh, me die in Yanko Party or Bomay and the Bango me buy me person the little daddy Lumba. Yamisrapa. And I obey na chenso. Program me with Mama Swati. Yate, I crado. I carry hello, good morning. I want fair with dinner, maybe I can free. Within this sister from La Paz. Sister, if one pay La Paz, my auntie, Master Danko. Then I'm yes, Mamma Kara. Said, I feel a nation so. And that 27 for 20 Babusi and nothing empty Bonibia. Then I'm yes. Then I'm yes, so dear free now. So the young man can reduce. No question. That must have papa for the mission. Yes, yeah, that's a baby. Chebeko Kuraka Tenim, Aqua didn't command pay. If my family last two callers are no pay, now you enter Medi in this way. Hello, good morning. Morning. I want to dinner be a casafre. Sister is on pay Master Dan in 30 seconds. The radius is no pay, what bombing in a bush in a home buying. I am what they do more for Sunny. I see DLFM, Kama and Yaji, I say Radia, Sudan County, Yamia Sibi. Amen. Hello, good morning. Good morning, Saba. I want fair with dinner be a casafre. Make a safia shama, within the Susie, I don't pay Master Dan and Co. Medanya Mia Simam and Bakra, saying Yamia boy and whom by Wama the Pa Asan Swati and so yet they were Radiasi. But Shabam to us and Pao. Mesomedo, Papa. Oh, Namisa, Mr. Voice. Oh, Medase Pa. Amen. Bye. Amen. Fanny say hello, good morning. Hallelujah, Medofu Beni. Hey, Jemilana, Osha. Catch it for 9 and I said, Michiana Pan, and say, me to send home fun. 4 9 dear Majidin Cassambri, Martin and Canada, dancing Yankupon Sanya, dear why? And two we are Bompire a 1 second Pema a offense 4 9 young man Sanya. I don't pay Master Danko, I said Danko. Oh, Midamia, what I do, and I name bad birthday. Wow. Events is running girl, so was okay. The Yamiasipa, the Waya Mammy Bia Miniso, and I see the brand new Jan and Yanasa. Okay.
na miasipa na for na na so ne bompa ese Yakobon ma ne ho nto no amen ne sa mbeti ne nka na yafe no sa na se mate so pese obeya sujafo nyina hene okroma senti na Yakobon abone yale no bye Jamila Messi kuro we mun sem menya sem kuma me fani say hello good morning went me nyina so facha me pa facha me went me enya me fani say hello good morning. Good morning. Senior wodini ba bia kasa free. Me did carry me kasa free child. Mr. Kalima no pay ma sedan nko. Yeah, da me asese o ma ade pa bi enche. Ya na ya na em fata. No po we so de yan kwa che ya da ya me atse. Amen. Amen. Me last call any. Hello, good morning. Good morning. Anidaso Kwadwo Sammy B. Dixon bada kon droba achime du kru ano pay ma sedan nko. Ado pay di se manya last caller. Ai mu asan pege mu ananya me afia. Na nka anya me. Ado pay me tena sama de nya me ase papa pa wa do me ne bambo na nhweso pa. Yeni adoya elare do dum ye me danase. Ema DLFM ejuma ye fon kan kwa ni wo Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Amen. Amen. We see the nipa we see one penny ma wonya last caller da. Hello, good morning. Me ye kechire Nhyiraba. Awofe. Mrs. Minta tama community 2. Mrs. Minta tama community 2 ano pay ma sedan nko. Nhyiraba me ba birthday me frɛ na ma we me ba birthday me frɛ that day na woni Roman father ya ba ko ma fa me ko. Oh, fache me. Na ka wo so de ka me to boy sa mo so ho do che Roman father. When in bibi edu baby na ho ba no so aye se fache bebre nya bo payo. Nhyiraba ana pe da ya mi ase bi ni mabusu nyina. Rabe ya de kasi ama ye na so ya se hu ya ye nsira se wudin. Ye fi ha e butu eni di abebe sa boni bi ensi ha. Amen. Ana pe ye de rabe ase. Amen. Amen. Na de social and so mo ye ho ban. Eno kwase. DLFM mabusu afo ye ba ha de Lumba. Rabe man san ya kwala bi because ni o ye ma ye ni so pa. Eno kwase. Ya mi sira obi. Ne mo ka me fa na wa fa biem de anya na fa wala ya nka sama me na ma fere so. But ati be di ho nkomo akire ho. Be da si bebre. Mesra ya benenti ye ntime mfa eya frefo no biem sisi. Monko so anta me chukumra se besen bia homatrofo no. Na masan ba mu bio. Ma mente messages ni mienu bi mfiri an musi ne je nwuram kokwa katam kodi nkoma no pay. We say good morning, Kofisco di Fragoba. And I say thank you, Jesus. Messages in a banner yankaya ayana yapa. Metia Florida Mamano pay. We say good morning. Or send it in the Emmanuel or the free East Legon. We say thank you, Jesus. Amen. I say good morning, Nhyiraba. Na do any of the free easily gone. Amen. Team, you know, free Facebook and so. We free Richard Boateng. And I say good morning, Sammy B. Thank God for His blessings and His mercies. Also, the free Superman. That's a power. The inside Jessica Pa Adam for you. If it's on us in person, no. We or say Solomon. And I say good morning. Also, I share live, Eddie from Australia. I say, thank God for my life and my family. Oh, I say, I'm not paying Yanko Ponchapa. And Chiboko Kwaka Tamaka Kudinkomo. Na, Madame Wamba me ba, you be work at Tenum, Aqua Kudinkomo. Ya when some of the work Wakatano, Edba Montenso, Anopay. Baba, don't so be rolling your quadro. Hey, mama, hey, papa, Mr. Candy, me, Uncle. Yeah, mama, oh, mama, I jam out, woman, and I take you. Hey, mama, hey, papa, mama, Mr. Candy, me, Uncle. We are still here, yo. We are still here, yo. We are still here, yo. Can we still here, yo. We are still here, yo. Yeah.
Anopa yenso hu hia pa. Wapo modin betime jane na so. Na esipinasita. Bomode na num su papa be boa mapo modi akonkan. Na benum su panso de a. Na yensu a ne de ne honam se no. Eye lumba nsupa. Lumba nsupa yensu a. Yem papa chas ko jofo so akofa ba Ghana ha. Ade hye nyina nse ne fom kra. Ma won seke no mapo modi be jane na so brane. Empenifato ye bo ase. Edi nso ne de afa fidie mo. Aso so krojin a wonum bia. Susanso boni bia ne akiri. Endi se nkofo ni nso ne bia wonum bia. Ne hura ye to agu hu no. De bia de ne ntesa akra. Eni jumadi bia obedi abehia nsuo no. Se ya badinto. Se ya wade ase. Se ya yi ase. Bani nyina akwada luma nsu pampani fo e. Ne fa nsuo mesoma hoho no. Ekwanya ba amagana shenkafo. Wa onim ke atwie. Wa no abobo ye atwie na se traffic ni twie no. Freluma mpanifo ne kotu nsuo ni bi. Na fa kwa akina bosum do ahonsu benya sika de agubotom. Lumba super mpanifo ahoma trufo ni ni. Eye 0555 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343. Dana ko pie mo danso ma ne mpotem a Madam Abanya Meche wa Lumba super nso ni bia woton kwani chena ko tubi na nso fa kwa akini the shop no eben Lumba Sport esan so benya pia tusile ni mo danso man bana homa trufo eso energy mo kiremo eye 0557 349 401 0557 349 401 Mama Vic ebutumu ofanko enni mpotem entimo amowa masaman mamu wopoku ase Superman eni sawam nyina onfuma ni fanche mo ofanko eye Sport M tiedi ni yipa ofanko Sport M the shop ne ben washing be ni pe osanso be wonyina se fra Mama Vic ahoma trufo iso 0500 680 783 0500 680 783. Adeba kwa ya ne say ubayiro ho aye adwumaden na sika beba fie nanso wontumi ni bie edin o se be ya be nyina che wa pomudi akonkan no wa pomudi ho ne nyina da fa kwada no vidank healthcare na yensu aso no mo totore manfa ma o na wontumi nyini nche power asase so oha obi efa okidne ho no fa kwada wonom efa obrebo ana se liver mu no bani nyina kwada wonom ne nto ye bo asensa wo yade ne ntu asese daku ye ne mrambra yade no ensoro yade kura wase ye kura eye fatty liver bebo atu asede ma o ojonso twei ene protein agide abosui emo akura say your process enlargement ana hypertension no Ojunso twana na jazada infections agide aboso amana nsene ma nkonkan kura mfa ma mesra wadafa wo ha nyina kwadan vidank healthcare yebesu asena tu yadna se nyina de afri honom oha bi efa ni padua ho no wahia unhunu ho ano no fani nyina kwadan vidank healthcare yebetu ase deku dia ma Nation nso say aya traditional practice medicine cancer for etwani say e kan say TPMC wa ma ya body krata tumi krata e bomade de say yade a oya de sene chi no ha bia ne akire ya de nubra na hama every India ya de say yade we po ya sabia honom bomade na pe ya kira kwan ne mo ne ntu ya de na semfa ma o ye wa so emienu o man Ghana mu ye obi okumase ye san obi won krabo pre man tem kira kra Kumasi ne wa hojo daban sokobanje ekufo school junction wa frempirifo amatrufo iso 0502 230 999 0502 320 230 999 and 0247 665 436 0247 665 436 Akranse ye wo AS Spinters Road no ma Spinters Road no ha Coca-Cola run about ha ye Ben Fidelity Bank na pay frempeni for da jibo kiremo 0502 661 346 0502 661 346 and 0549
951-211. Oh, honey, you're not Dr. Victor Nana Dankwa. Now you're be a foul kidney and no blebo hono into a same from one pay. And a penko quacker temu na yen could dinko more with everyone on your bar. You becqua sentimentemo, a quack could dinko more. Nene, assembly to the Hube here, see with the home command at Nase. Na yedi hon komo ena no pain ti kuakrata no yen hyase enfremfri delicate kuakrata no na anopai ode aba Ghana man penin John Dramani Mahama nimfoni da ha no musein ena kuakrata ne ba mane say Mahama delivers sooner today into omanga ne state of the nation address no Ghana man penin obekire omen say Ghana sikasem ekosen omanga na ne bobre no ne say de opeso bu omane fa no ode ho nsem nyina begu krata so abeka kire Ghana fo nyina na akwa krata yi ebo ho amane ene anopai sanso na behu kwa kata ne bena headline no kire mu sem don't sentence akotia MP eye security council for na ebo amane kata fata so miensa e delegate kwa kata nim enie akotia MP ne na so aye hyepeje gudi chemu no enya sem kuma every say empelfo chemu so abu mira so emra moto aba ne wieye e akotia no enipa okopre masebagya kwanwa ewo MPP amanyoku ni dimu akwatia ne den e de NS kumi ena NDC ni ono so kopre masebagya kwanwa ne bekire mi se abato no susuanso e ba bonten no onye ntumti ode asem ekwadan Kofodia High Court nanzo NS kumi wanya ntum kopre masebagya mekase ni o masua na o masebagya mdi juma na se ne o mu kire mi se ne court se ba beti we frize wabu mrazo nti na so aye shepod ne sem kwadan Supreme Court nanzo ankosi aga nsem yi aye yompo amekase no eye security council for chirem say mamon chinentum debi mamon chinentum kwa kata ede ho amade bo ede aba ene anopay yenko PM ewo di Ghanaian Times kwa kata na behu ene Ghana mampani abede achire yene aya mame jenana opoku agimani foni da hanom na se nani abiri ye pam ene wo chirem say mining must not be destructive VIP asset Krasafa etoso dumienu ewo di Ghanaian Times kwa kata no ba manieri jenana opoku agimachiri mi se galam se tuo de ana se fuma gudie tuo no enyi hu nya se bese yensase ene yakwaye ndi se ye best me amane de yenya responsibility se betimi aboa na yensase ne yakwaye no yentimi ense no kra yentua so na yenko daily graphic kwa kata no ba manie wasane yabato biam se government osina nanje na je no poku agima ebo amane say masebadwafo ne nyina NF government apprentice ne nyina da momma mo homoden say galamsey no obatumi dim na yesi so no matu ase momfa mo homfolefore manyo hohu ntedo akire nkwatetete baabi na nkotubi na betena masebadwom mehemra o kire se da bi mom nyina mo na so na monten ya ban achi na galamsey no montumi ntu asere na ma enkonkan yenko piem ewo di hawk kwa krata no ba amane or see a leaky already a leaked report and a much them say corruption dank MPP's 2024 grip. Hey, what much them say? Idea can't MPP on your corner, and America say, what am I quoting if your money quote ya we say? Extra memory be say, a planet can't pa, and yes, in Kuma, a dear one of no comwa. And I almost say, idea be to my friend said Jato. A B and the jolly MPP, or man panka make a say no. What am I quoting extra money quote ya we say? Ehwe ememwe bien Ghana man penin foni da Ghana man penin da na danka kufu ado ni foni da ha na musei na afin so Dr. Mahmoud Bawumia aka na man penin be de chi foni da ha na MPP amayokro ni mun penin foni bi ka ho a Justin Frimpong kodua so foni da ha na mo kire mi say ye ndi ade na ye no kre Ghana fo yi pa esa prane kan ya na mfa kwa kata ndo ha ma ne body aba yanko so Okada riders dread ahead of legalization. Okada riders for any abre. Wa mu chire mse mani abre pa. Se Ghana man penin John Dramani Mahama kasa a chire mu se. Okada ye, Okada. Se de tebi amosu benya kwanya na matimi ayi Okada ni binti. Obia tumi batata mkruma, oposi ni bia ntimi nchemo every amosu benya tumi kata license. Ida de jumanti mani abre no mani aje pasa Ghana man penin. Adama wutu na mutawe chibo modi amamrantem. No Okada fo nso nyesika efengo mbotom. Wei eye di hawk kwa kata no enebo amane enano pen yesa sante hinso na niambre galamse fight no obo adwumaden ye panzi ni santi
ohina no na da eye ohwim krona no no watu no se banche kwakatai e de honsam de aba no pai yenkopiem e wo de Chronicles kwakata no e na wo kire mu sei almost voters preferred editum to Napo says NAS research report wan mu kire mu sei eye NAS report aba bonte kire mu sei wo hwe Ghana ha nyina na empiama nyokuro no e ma na nkaye po bi ekwakoye frakatu ne be de kire no na dodo na apɛ editum akane oswafo no na hwe oman Ghana ehumasuya so ono so ayi kura nso no san ye bosomtwe efo ma se bedwane wone mu kirem so no pan na nkomo pan na popa de na nkomo ne nyine ho kura na so mo kan a empanifo ntie nenne akwageta e de ma mpipia mo yekwenti akina no mo hwe ade a mo mpen ho eviza de mo peye no ma anya ma wonom anya ma wonom omani abere pa ko akata de ho nsem e de aba anopai sansu na the daily search ko akata ba bote kasa anopai the daily searchlight was on the torch light no e de akwa to good afo so wa mo kire mi say deal with nuisance taxes and ampenifo akasa kata fa to sime no mo kire mi say Ghana man penin John Dramani Mahama wo bonto na baka kire Ghana fo say wo ba pe etu ahodo akoye koto beku ma ekun Ghana fo yiba yin nyina de fo na so ba yi ati say wo ya chi Ghana man penin good afo kire wo say enmanim nyada Trade Union Congress mpenifo say ba modern na taxes ahodo akoye koto beku ma no yifre so na dwadifo ho nton visa dwadifo ne bre omokofo ne ma de frama no ne de ba e ka omutua no mfa so obi ani so nte be ya ne manim ya daga ne mampanin twetwem ne yetwem ka be na dwadifo so wonom ho entimi enta wonom to ba modern na ye hu bibi we ye gutafo mpenifo wonom enum asem enie ye gusua ne yemfa ko kata we emfa ntwato na no pe ye monwura nsem nim na ye nin komon kopim asante mantemu Daily Post ko kata no chire mi say brought to disrupt Mohammed State of the Nation address today on COVID. Omusi nipa bi atena se e bo pompo se Ghana man pani ne State of the Nation address no mpo no omo person ka be ye kura nkanya papa e na kanema ntimi ko ye mfa Ghana man pani wonu mu chire mi se nipa yo mbo mo tripo no empanifo apam ho ntoma se pa ma ho ntoma no ate emaniguase aka wonom pam enti yenyina we so ne ko akata mo boso no yemfansi edoso ye pa nanso no yemfansi kotobi na kenka na benya nsem nyina mu nkiremu ewo mu na komitela beka mensa enche meko kumase e ba kodi nkoma no pai me da me ho me ba ye beto adwumadi ene so DLFM DLFM 106.9 Home of legends and great music.
DLFM 106.9. No kwasem ye wo pani no brempoti ase we from match the denchen or say ebeye ye one of my favorite penny abrabon said ye kono emu abamu na befa wate Anape Benji Estate and Investment Limited for Ton Safro ye won sa so memia hodo na bia one second, we have a partner was waiting to me if you had why. Yeah, once I seen be a chopoli, a new airport city, a 20,000 Ghana cedis pet. Now, Saka says if you had so, as I see a man soon be any so, as I see a Suni and Namkanian so was that Shai Osido Kunso, a 125,000 Ghana cedis. A fear in your toy estate to one mono. I want me 60,000 Ghana cedis. And I opa a year Central University, Central University in Hua. B5 bottom mono. I can 60,000 Ghana cedis. Nanso na yato so de about 50,000 Ghana cedis pe. Ma won sanka bi na mo na so ntimi si ufie na ntenam. Na manfo fie matu atena no. Edu ba bia yensem pi wo krum ha o. Di kan betu 5,000 Ghana cedis fatu ase. Na mo aboso miansa na mfantua de aka no. Yenkwa ne be ne sade ama o. Asase ni nso na nyinam kane wo so dada. Asase na wo krata asem so. Utua sika wi a na wotwe mienu pe na ye de ahya wo nsa. Meme na bia so mo akwanya kwa asase no so nsrahwe. Enema hodo di sidan so. Bebo apani nyina bi so sade atawachi. Umpe we na peka ya matuom. Your location here Watama Community 25 DPS Junction wa. Ye ni Goodness Filling Station edi hwe ni mo. Fempeni fo ahoma trufo iso 0554 452 689 0554 452 689 and 0504 199 809. Roman Fada we run up and check as yen come out. And a pay give us P capsules. To say their friend of pay. A premature ejaculation. Obama is sorry, ya seconds a penalty ada. Hey, and a Maya na banning pennies how. Message now and answer why. Remember, Kupekos in anymore. Or the presenting member in was why I'm a one pem. Won't come one on one dinner in Attico. Ututu and Kwambua. Would the I am a one permit of member and put as a team Kaja and so the Bucra. Farina Kwajan, a year give us P capsules. Near money in Siano Famount. Yes, I saw give us co capsules. A year effective for where waste pains. Usisi ya dia na oko to antumi so rebiu. Say ye koko kwazibo ni beka na say pulse. E betuni na say the amount. Afin so aye constipation. Aye mutim. Make say we fru na ya to hwi. We ye funa huru. We ye hwe enye ye. Omoni anse obetumi afa aye give us aye co capsules no. Any P capsules no dia bom. Na wetumi anya best results pa. Yes, I saw give us ever mister. A boy madin ye pa. Etuma immune system ni jina na so. Etumi kutianya lo bi ti say eye malaria, typhoid, anasa jaundice ni betu ase de amount. Won so aduane mponya wo de. Bobode na wonsa etumi ka give us eye mister ni bi.
ebetumi aboa ma wo so apom de ne akwanka de ama wo yesanse wo Givers GC Mr and Capsules tieni ye pa Givers GC Mr and Capsules Rajes ahodo waje wahimfio de aboso no ebetu ase de ama wo eye white o de po ma aja himfio de aboso yi ensu kan bi eba no ensu kankan se ya be ma ne ba wo nchen ye nsu obio wa hwe abeka se memesu eni su ban nanso na ye wa ma himfio no musiesie ho na ho no monche na chinkwa de be ma ne ba obeti aka so wai wonsu bunsu anaje se ne ye wa wote wachire no enya sem kuma fiofo nyina ye wade wa ye calendar bosum bia do a wo ne de gi usika emwa kra umbo de wonya tenka se one be ma behia anase one oba behia mu a ma wonsaka Givers GC Mr anase Mr and Capsules bi ne mo an ntu nyina se fa ma wo ensu kankan ye fi wa himfie hoba no ebetu ase de ma wo menstrual pains nyina ubun sensi seso e bada ba kwa na twako ade ne mensansa ba kwa ba bio ma wonsaka Givers GC Mr and Capsules no ebetu ase de ma wo Grasa sa hodo ma e wa Ghana mu nyina ebe etu adobia fo ni kiremo na ka kyerem se wo pe Givers ndro no na wonsa betimi aka bi fempelifo ahomatrofo yi so 0543 222 470 0543 322 740 anepa beko kuma sesi na kwakodi nkomo na anim sa kwa da so ebi hontonton nua no eja to honom le ja to honom akire no adehye no ho aka meke se mdwetire nyina kɔ na ompese o mo san sisi stores no foforo nanso ye nkra ye nsa ka kire mu se ahemfo no bi pa kire mu se wono metua 40,000 Ghana cedis titi sikam 40 million ansa na wono matumi asi wono stores no foforo ene ye bisa ni se eni pene dwetire nyina hye na sabi yenya wanya bibia ma wase a wo san ba no kro no ana oni pa ne stores nyina hye ensasi om penifo na de ma wonom enti sa stores na hye a na so mu sini foforo a omo san metua sika 4,000 Ghana cedis enfa ma mo ansa mo san kwasia omo stores no foforo edio yenko kuma sene ya ne Samuel Folibo aten yama ne boni nkodi nkomo ne bisa nsensem we ne mu nkyeremu ne sɛn ejadifo ne ka no saa na tia na Tiwe be basisia tiwe Dominance awe yankase dana boache yesere no se sika na o ka no ene ejiramu abo na encrophobi na o montia asambra mafo di omudwa edwane se ye hu the cause of the fire eto so no ye tete the foforo 12 by 15 4,000 so me bia ni ho a o yusu 12 by 15 eso sensa obi di 5 obi di 10 na one multiply by 4,000 ena na yesere se ahanse ye no na mahamaji ska afeso ano makoy amamre bia edisa akwase awie yen send nkran na onko sika foforo za me start no onko pe bosia ensa betua manana no na de na odi akoye adu so omo ka se omo Jesus sika na omo bokro no fimi ensa bia hanu mo se ahase bia nso a adwedifo a na ensa baje omo sika foforo etu chance ase ne de ma omo we ba ye miama de animu ama assembly no ene adwedifo ha committee no nyina transe etu anamo se ye betete hanu ma ese ama na ese sokoban na kwan ade dem se de na ase ne de enkoso biemu ya ba na omu nyina kasa wi ama assembly engineers ene planners aba hanu a omu susu ana matofo be pam wo omu na sebe nipa no ne japade machines abako 1 billion etimi ase na wo sa baji ni sika we de no fa nkoto machine bi no sa ba pata no bo ade eden omo ho ya mobo eno a na edi ete ha emadwuma so ba bole so amanfo de nuane ba ha ensuo bibia a adwuma wa ha enti yesrem panyifo mumrem yesre na dropem so anim se ne manfo ye ne ba bia ye ko ye ne sika ye de ji asase no ansa na masunsa asese ye ne bi enti yesrapem for say yesra no ani diem
Yama assembly engineers and planners abahanomo a omususu ana matofo be pam wo mo na sebe nipa no ne japade machines abako mumrem yes na drew up so any say ni manfo ye ni ba bia ye ko ye ni sika ye de ji asase no ansa na masunsa asese ye ni bi enti asrapem for say yes no ani diem amaya samunu na nim no hu ya mabbo ni a woti yi ya de hye mo kwa da so wood market wonom na wono mo kire mu say edwa na hye wo mo dwatire nyina hye wo ma japade nyina so na ekwei na so mekasa na ahemfo no bi kire mu say ayise dwadini no san betua 4000 Ghana cedis sikadadam 40 million ansana wono manya kwanya asan raise wo shops no bio ente sa de wono mo mpene ena dwadifo kire mu say na yemui ye shop na hye ye dwatire nyina akọ ebibia akọ ebi kura kire mu say musika ehyemu no eburu baye 1 billion Ghana cedis enye sika kuma na empenifo asan eji wa musika 4000 na so masan raise shops no bio no ha wono mo pa kofitela Nhyira yetie me mo akwaba mejo so nyame nhyira obi a wotie bia na me patcho me busa wo ho no mfitiase no mo rent ana eye pesa mpenifo de ama wono mo matua ho ka o mote ho no tonton ne ma nti se ho ahia o mo nse metua 4000 jeden eno na me medwen ho amente ase because adwadifo no ho aka enti sankaja yanya bibia mani pa no kra na yesa onsan betua 4000 bi wansa wasan kwesi ni shop ni bi odi eme no ansem we ne tuatua maso kakra da bi se nipa na tua na ne time nso ya na se inform so aba na se ne shop ahia o metua 4000 jeden se tenancy agreement mpo ena akobe se nipa no se bia the time na so ena apa ho ena bia ho no ma hyenti na okay sa na se de opehu bia betua sika enti minim de enti nipa na te ho no krampo no Nhyira trimoden se nipa no ho no ahye na bia enfa ne se ne rent na so awie anesa na problem aba na ho ahye you can't say nipa na mra metua sika na ho ahye no enti na sika be no fa metua eden etua maso kofi bia money count say bibini nye ye da no kre penso do ese ye ne eboaboa ye ho because say we mo ya nipa na share store say she ebinim ko bobo sia o wa na wono mo de baye o mo shops ni ya Facebook mra mehwe eja wo de bra Facebook no so DLFM 106 na de video na to so aba benya bi na wahwe ho ase ada na nsu ho nyina ase forest ya pagya tuma ho nyina pra na sabe mpenifo so nyonko da ene woda na se nipa na shop ahye na Ghana shop ufani amagum krampo na enye ska ketwa na se ska wenyina ahye na aka che nipa ne metua 4000 Ghana cedis ensa ma ansa na wanya kwanya sense shops ni so de ye den udi be si shop amana na o metua 4000 no no ansa fa shop emesi asase ne so nti o wanya we cash out pa nipa ba ko bia o ebetua 4000 Ghana cedis we omugusu ye adwuma ena enipa bi langas bia gbawura ho no se ahemfo na soma mo se obia mfa 4000 Ghana cedis mente so mo na mfa ne so hwe ne bakra e wo university krampo na oba o ma bio school oba betua fees ni ade a 4000 Ghana cedis no go fa wen ene hostel krampo sika yesen asat na bi wukura ho mpa na bank for credit dan wono moka because bia akwaje bosia ene ode abebie shop na bie shop ebi ma gi loan Ghana ayenim se shows beble loan o makoje eno mutuatua na yese kofiti mamufo no so obi apese obu nyonko kwase ana me asemo we no me dwon amenti ase because I don't foresee the reason why I say tibia amanfo akomo no sie enya bibi mfanta wo machi a yensan chechere wo nsangu wo machi ni yensan pa bibi mfiri wo ho de ya me no 4000 Ghana cedis no boana na se wo David we see yabu na brand so wenya bibi ama wase a se be yensan mo no kro ndo de besra sante hene omama de mfa ne nansi fo no nyam hwehwehwemu mfa mo adwadifo na frise we de eden adwadifo ne kura Ghana we sika sema a be kwafsoro be kwa nanim nyina agira adwadifo so kurayim adwade ebu o man yi pa eti ebesre e ma no dodo na ne wo be Ghana ha ban dwuma kura yesen eno na boa ma manfo tumi nya bidi hwefie edi bidi hwe abusua de omama ko schools ne ade te se ko ba sa to ye nchembesi na manya bibia mo nipa no na se asase no anyefo no so mo san beje obia ba nipa ba ko bia 4000 ansa we san raise ne shops ne dia yamia no mrekure ni ska no mo je no Ghana mampeni emrem senti na o makasa sa asante hene emrem bi
no so menya so asante oni menyini so asante ni ho bi menyini otumfo ni ho hwe menyini dabi oni mu hwe cause oni mu bi anko no masade wensi o dabi enti abesre empenifon form na mfansi form yesre openso onyonko da na woda we obi nnim aje kukuade beche so onyonko da ena woda onyonko da na woda because kwan a omo ebinim pese omo de kwada so eye good market for ni bi fa so nyame anim ne kone tietua ya so empenifon mre mu na munya ho bibi because anya sa we dia ma mpini ni kofi ya sama etoso mienu ene ye bedi ho nkomo bio eye nsuo ho nsem na nsan nsuo ho nsem akwatwe wa Ghana ha miamia bebre wo kwata mampotemu kokomemre ni miamia dodo na mekese wonu munya nsuo enom na hwehwema beto dwa ekire mu a ene Ghana Water Company Limited mpenimfo nso wonu ma ye nsuo ni se bosum bia a rate na utua no eye flat rate enti ene yamfa wonu se de obeyuso nsuo na fa no se de utua ne sa na betua enti nsuo ni se bawo se amo wo betua ho ka bosome na nsem wonu me tuatua maso na me bɔ me homoden sanka yense beka eye Ghana Water Company Limited mpenifo no bi no madin koma no pai nanso ye bɔ homa no entumi anko omumfa na azenko ye bɔ ma o manfa homa no ma ye ntumi no madin koma no pai na ka pese no madin koma no pai na me tuatua maso kakra fi so ukɔ na sesi na dodo na anya nsuo nom ukɔtema ne mpɔtema amanfo anya nsuo nom ensuo ne ba ko a na aka no emabio ebinim nsuo kura ba once in a week enso busum du a whatever ne ba sade etie ne saa de tie nsa kyerɛ bia mamu asɛm we medwene ho amente ase kofi ye kɔ ne sɛ wɔ manyim me de na menim ne sɛnka Ghana Water Company Limited no enka nipa ne mama ne mita Obia mama ne mita because saa ne tie na nka enridi sade wokɔ ECG fo no Obia wɔ ne mita ɔde adwuma no enridi bosum du a adwuma ensu a me yusu ne bosum no enie ada akrante saa na oh sesi ane dodo na kasa kyerɛ mu sɛ eye flat rate enti bosum ne du a hunso ne baba akompo a bosum ne sade wutua no flat rate ubetua ne saa yes kofi tie we me yem money we enkyerɛ tie we bra enye bako say a week omutimi ma yensuo once eto ba bi kra makra enti nsuo ho asɛm de kokomremre ha gba me rodua enye ma ye kra enti yesre Ghana Water Company say so mutie ya yensuo no ye pese yenya no from Monday to Monday na ebo no so na omaya ma ye mu bi no fixed price no enti nsuo ni mba no ebia once na yenya na ve boso no mo de bed bebre ba ye be den ye twanti yesro ma yensuo no ho asɛm de ye gina ye na so yesro mo omumbie nsuo ni mai sometimes yet misua gallons na yakobu nsuo chichichi ansa na dia be yedwane emekwa ye o say ye pie tem ansa na koto yedwane so nsuo ama na dia bebre ebi wa Monday pe mu bie pa asan mo tumbio eni nsi yenye nsuo de pa ana price na som dia maso eni so yenye omutum sana yenye nsuo dia dia ebi wa ye kwakobu ansa na ma bebie omu ba what a months draw na water bill no so aba bebre Tela Nhyira ochia me anim asɛm ka ɔse nana wasuma me de ya me pe prove na enti we nya me no mienu na ɛkan ye o we adehye mo kokomemle ɛna mo kyerem sɛ nsuo no ebia once in a week e baba ko petema endo ma ba ko free tema na wɔkane yes kufuo gallon no ba ko ɛyɛ 5 Ghana cedis na so busum du a whatever ne ba manipa ne tua sɛsɛn gallon 5 cedis tese da bia da asisie na mutumi gi sika nanso ekwan mafa so nsuo beba na timamuni anya nsuo dia bɔ ne brand de mutumi nya ho adwuma Ghana Water Company ne twa sa be oni ma omo se omo muto nsuo no omo fanji sa 5 cedis I think say nsuo ni ma ne ntene so obi a wɔtɔn a wonim sɛ Ghana sɛ de esu ban te sɛ nipa ho kyerɛ na ne yɛtwa no before you week yes ane yɛte wo de ayahye no nso sadia boy ya den adia bia ho be scarce anase ho be ya den no krampo ka ho ye den kra sa blekuma no I'm telling you wala pass o mo je 10 cedis or je 10 cedis adia san ni pepe ntem aka ho ye den no se fira na mokɔ enva ne sa chema wata ne say 7 cedis obeka just 15 cedis wasan ka just all this straight into wa obesi opon wuro ni ade na wa fa so obefo a obetu ya 15 cedis ensem hunu say ye de tikrom ha sa na ye wo ye ho twetwede ena ye bress adihye ye ne kobra ne koto nsuo kufo galamba kwa 5 Ghana cedis sen na obeto tumi de ahwefie no adibi titirumpo no mo ye nuane ton no dodo se na obeto de ye aduane enya bi de ahwefie enezo emu no numanum nsuo pa enti kofi me atietie maso mama tiefo no kwanya bam visa topic we ne hu nya pa before ansa na tiefo bebem na adenti na metua nsuo ho ka
say 20 cedis na mo dey am fixed price. What Ghana Water Company 20 cedis na mo dey am fixed price according to what they are saying, you know. But man name me price. But me make example say 20 cedis and 30 cedis, 40 cedis na mo dey am fixed price. Now say once a month na menya nsu a then tina me 2 sales can no. And only asem no me dwen ho amenti ase. Then tina me 2 sales can. And there is a meter away ready. Cause kede nyina meter away ready. Asat now. Kofi met me aka kire prince ene. Nkran krom ha ene me ahodo bebre. Do na ni meters ofi omo e ready omo nsu. Accra. Bebre ni bi. Yes, how come say enipa na wo meter na ne price no anasa bosum du a ensuo ka ese otua na say koye fixed price man nipa ne se wontua. Why? There's no fixed price. Once nipa na wo meter na say ready. Na kire nipa ne say ne ma use nsuo say. Na ma hwe ho atua ho ka. Cause me metua nsuo ho ka. Na ma ha me ho say me kwa kotua nsuo ho ka na afi de on the other hand no me nya nsuo. Metua nsuo ho ka na on the other hand me nya nsuo. What be that? Eden tuatua ni paso. What you say? Enti adwuma wanye no. Enkwaje hu sika. Ghana Water Company Limited. Munuanom ni ECG for sa na munyina mo ne ye ko okrum ha. Mo ma yanka ne nam bosum du so ye ntwimi ntuaka. Baby abeko. So mo ya ntafo. ECG ni Water Company. Mo. O ma ye say twins. Kwanya mo de ni pa fa sukrum ha no. Atete. Ena me se be ma listeners ni enough time na mo matumi akasa. Etete nipa na Kofi ebobo ye homoden se betumi abo prempenifo ne me yadoma next week on ye be ginchire mu from ho because ye ntumi ntenase na mo fa ye nwura to press out kruma ese mbechirem next week ko ne be ma Ghana Water Company Limited penifo abafia be ka o ma ese mbechire de ntia nsuo ne ye fix price na bosum du a enipa ne bi nya nsuo na so diska na tema mu bu kufuo gallon 5 cedis kufuo gallon 5 cedis bone ben Etiefo na sha se frɛ munya abotre. Bone be. Munya abotre na Kofi, ma me kwa homa no so na me ne eye obofo ma kenkodi nkomo. Be ye semane be ye miensa bi pele etiefo no so mrem na ensam yes ye ne obofo ya ensam na ye ka na o se ne potem ho no de tuatua na so kra. Obofo. Yeah, Israel. Good morning. Good morning. Na bo mo. Ya me adom na nso e. Ya me adom o ya de me kwa chem. Ya de nyame as na nam hen. Nhyiraba wa wonu me say menemu. So ya kama mo kan. Nya asamaketwa akura. Say me fafi, wonu say krom ho so de me de wa wonu me say ma fa kro na abo me bo. No kwasem. Me da say. Me draw from insona samwa. Obeje di say akra ha na wo kana asamkwa ne tamampoto mo ani na yewo. Na koko baby to say wunya drop fit Malam Junction out to Kasua to minimum kwano so nyina ya one de condemn kura omuni so nipa de se ni nyen so no de dwale keke edwale mpo keke o enye de odi ye aduane o onye bi no de dwale na che say wo hwe oman mu aye wona me problem am me ho ne say ye de obi tu bi bibia no a ade na ye de na to ano na emfa ne ho na go yi nani obi asu ndi nechi obi ahwehwe nechi kwa se edwuma na nimpa na eya edwuma no eye anaso onye ni ye anaso oye ni ye obi anfi ndi ya fa Nhyiraba say Nhyiraba wona wo da DL ano a obi ani wa check obi ye ja wo life de amount Nhyiraba ano na ma sa nyama ni nyina ekoso wo man mu a hanya papa hwa ko Tamanu town Opa omo ho be di madasie. Omo de obi be dware kwa na o manage e bia 2 days. Wo de obi o Tamanu time bia no. Bisa no. Ka asema meken e buana. Because insure no bebu no. Galam na mo kasa 5 cedi no. Wo Tamanu time aye 10 cedi. Tamanu time wono. Sana insure no yebu no ho 10 cedi. Inti no. Sabi o se nipa ne kika enkwada be say be a 5. Na say obunsu a nhyira wa wo hwe obunsu time for a day. Eden. Iti wo fa no nsu asam any your light one asam a sese bi mpedesa empenimfu na ambe anka na ya eye timafo de be bresa no say so obi so eforso kwanya wenya ekwenya nsuo ne kakra wie no no ton no sana wo na wo kire ya
nimpa no ebetumi nsuo na ono koto no be say bi a 20 cities no ana say bi wa to no be say 200 Ghana ono so won nsam kofo ho akye mu ntino obe make sure say nsuo na wa to no owo so otumi bo mmodi an so onya nsuo no nko a ebe say bi a 20 cities obe so onya be say 100 Ghana enforso e wo so no kwasempa obofo wonim enkomo ne mu ode pa na ye beto aso na se de tiefo ne ye piri ofia ne yasem kuma mo fresa ante ye me yadoma ye hwe anim se kyena kɔ no ye besa to ankomo we su nti wunya kwan abowura fia ha na mmemme ahodo ado ani akwa bɔ ho apro no nyina ne twa ho mfo ne nyina na fabra na kyena kɔ no ye ni ho nkomo ye extensively why ante koso akɔ ne mmemme ahodo bia obɛkɔ nso betumi ne adɔfo ne bia de nkomo na ye ba ye ne omo akyɛ omo adwen ahodo a omo de befa ho why ye da se bebre obofo obofo na unimze no obofo ye djuma o eyi no ye djuma we water company sa ena mo pamo no kofitela pa de obofo emfi kofitela jan life man kora yes yo ko bo bati o ena mo de pamo no kofio obofo ma ke me da se pa na no pet ye fo ne ma wo kana mawuram nansa na no eye tabita eye clinic for na to nsafra no pay ahomatrofo na so ya yesene yasem kuma o na munya botra ne yenkɔ tabita clinic for nchemra sisi a say diabetes na how say ye prostate and say infections ahodo nyina no fe kwada tabita clinic na yemontu asemfa ma o eye prostate problems ahodo say ye diabetes say ye liver and kidney problems say wo dwonso na wote how wachire body pains ana infertility anasa burning sensations ana fani nyina kwada tabita clinic ni entu asemfa ma no pain say ye waist pains anasa knees pains ana sexual weakness o mema ye enkwaye kura fani nyina kwada tabita clinic yesanso eye exclusive eye herbal treatment massage so ye ho adwuma laboratory services eye diet therapy yeso boy homoden so pese to nsa de friend ye bafie e be sa yale so ba be ye wapomoden ho ncheche de ma wo aya sansa wa ye de wankasa wo fie e wo mra wo ma ya so eye locations ne obi wakra ye wo Badina eye Firestone foot blade no e ho pen ye wo just after Atomic Junction na Kumasi so ye wo Ahwodwo Daban Cindy's Junction ye sanso obi e osunyan and afin so takra de eye adwuma from Monday to Friday anopa nonson kopem eye enumere no 9 be kire 7 am to 4 pm frempeni fona ji munchire mu 0260 196 219 0260 196 219 for the Chemo Tabita Clinic near Money and Saya dear Pam 053405019 and 0593406565. I mean funny say hello good morning. Facha me pass away jina so ate went to me jina so hello good morning. Good morning. Sina didn't be akasa free. Akwa me taxi driver every day ni na munyamia da romanti. Taxi driver no pema yenti nkoma ya de yi. O ma ne de ya na ebu ye komu. Akwa se obi akofunu nso watifi na abegina na afo ebisa se hwan ne hono no. Ta na akoye. Ya na ebu ye komu. Na mpanimfo no a yesa ban na so aban ne de adi na to adwuma ko bia no. Ono so na egbokro no no de kwasha aban. Aban hwan hwe kwawu me papa kuma ba ku si dance wo me ma me na tim abrewa bobu ba ku pe ne boda ni mo ne de light mi no bi obeso e bobo ndin wo. That's 2 years ni light be ni ma e ba ye ne bra e twamburu 2000. Minimo tenkrofo de na mko saka wo water bill na baba e ba to say de sabi ta frache hukum na ntwe e to wo fie ho. Nti o ma ne de ne nkan ko ne nyoma ne bi de se ya hwe ne ye pa de ma ne be si de dada mu ana so be ko na nim de e ba bre pa. Yo. Ya babre. Me da se pa taxi driver. Ko bi maye na o ma no se na e ko no minim se mpanimfo no na nim bi e ko so na ya no mu bu o mani gu so ye nim. Me da se bebre taxi driver na wumiafo no mani abre pa na mo so enkan bi. Me da se bebre. Hello good morning. Famano sa. Hey, Bema Gideon Asante ni ana. Onu ani. Bema ba anopai mayenti o. O hina asem ya mo kan. Aya no kure o. Se o man no akwakọ ese obi nka obi asem obi mu obi siso ayi ebo ani ha ni akwadwere na aba Ghana water ne electricity fom first ni omberi di meter e ba uhunu
ne wo yusu ne atwra ko ne de ho kabrel and the readers ni na ma readers na ma eya we ho say o ti wa na de be labro say ne wo yusu ni tua eti ya beta mo mo sisi e de bia sa ko kuma say ewrade be ba na unim sisi say electricity ye yusu mita ye yusu ye mita dada ni bi e champion mita enu bi ni ye yusu efie miensa obi a na read mita ne da eso wo ho ana be na ba phone so se bra betua me say 3 years obi a na read mita ne da eso so wo ho ana be laba betua eno ma courses wa akwa okoko na so we electricity manager no kura no akwa sem na ya ma nkonko hunu ya ma nkonko hunu kura na ni o pese okoko kan na akwa kan eno si chefe esi nku wa no man Be masante medase pa ya menhira bebre na eden ye be kwaso aye ho adwuma ne mse me pa benya ho resource why yo wadawro madase bre yo hello good morning good morning eja senior odi na bia ka sefre wadawro me family sedu ya ko me ka sefre tam otumfo nyanko aso bia nka ho senior sedu ano pa ma yentio o ma yetima yetimi nyenso a ma ne bu yeso ne yakọ bu egu na ekum nipa anapa nansa yesi yenso no onwa ma yetim yati ya chichiro mayo yene yenyo ma ne ya chichiro yene yefa ne yesia o man peni mutu wonu ma yetimi sedu me tax e de tua ne ka no wa ya de enya na ye ka watam no wanya party boys e follow omo onwa ma yetim because anytime I go for nankasa yankasa dum se di ho abro ya ma obi post chese se ni pena ta penifo obomudin omo city allowances travel allowances the day allowances de ma wo na meboa yes so some money or dey sumo we also train ka papa no and mama enjoy no yes men come anu to wata asem we hu ade se bi magimi ye ma wadwuma na se wuntumi ya ade nte wunya nto no mo bibini wo na gbeso wuntumi ya kra not ho no mo na nye bibini e ma the post na so obokro no kra e yi ne ko na ko je bibro ye de we chicho man peni na di bone na itomfu a chere no who say president or this one I say also you will pay education kwasha agrek we e de chicho man nti de bia magu so bu ya kwasia saa na me ada kwa me tampo no say omo amasem kra tan e waterfall yi ti jibo de me do e kwa pa me fe wom kakra say wo do ba bia wo sida wo so nyira ki dem o to atra more than 20 years ne so no ho no mo esunse hwe ho hwe ogana ha no mo ada se banata sama akosomo emeyen pa ben ho pa de na asia yenye nsuo no so mo de last be mo de water be de brawa sebi ase amakatomo no mo twira ma adai eden ti bra se do ye be kwaso ade akire na ya pempenifo abekire mu de akire ofia ende ya mention of power service in mu de pasa no manam ya da se bibire Mr. Sedu. Hello good morning. Morning asaraba. Auntie Maggie o kan hia no pay de asie ni ye ni ho nkomo. Yo. Yes ye de obi kan say aginya me hu ye mobo. Ghana water. Akiri mo din sam no on di amanfo. Wa hye obi wo ho a enso enfa ne pipe mo. Na nse ye be bre ni bill. Every month we betia. Ope umpo ubetua ano na medwen ho amenti ase enso na bi ma den no nipa na tua be won ana yenya so ka ho ne ya sese enso no sese enso anka boa yen ni nyinaare na de galamse asensa ase ni nyinaa mpanifuoi anka ho hwe no mo anso setre ni yetu entinsa ase na anka enso no efiri mu ba no and then sasini nyinaare enti no say no e kwan ban ye fa so adi anua kora wonso no ho na nsuo na su so tia nsuo na timi aba say nsuo ni nyina won wasɛ no ana wo ka sɛ tamahai nsuo nda yɛden ade kyerɛ sɛ nsuo no anya de a edi fi baabi eba ana won nso akɔtɔ beton no ana ade Ghana no ebi yɛ 4 million ebi yɛ 3 million enti oni tan wa mugu ni yi a wono so foso onya ne fika so won ono so wo pen fa so enti kufu aga lord ba kwa ma 5 cd ebi o yura papa
Ghana ye hu mobo. No be ya ba adwuma no obeto nso ba akọ 5 cedi. Wona na yire na ma. Ahe no on be gare, ahe no on de be ye aduane. Enkanka won we ye troba ne ade. Enso ahe no be fa, wo de be ye adwuma obekiti ni nyina asimu ansa no no abenya ne mfaso. Ghana empanifo ne nsore. Wo di aburache. Ghana Water Company empanifo egu wono. Wo bi bia ni ho a wo ye na adwuma yie. Wo be ko no wote office ho, enya pepa bi a wo tro. Enya bi bia a wo ye. Enkwale won nko rounds, bo to me sonso a be tia wonka. Auntie Maggie, ya dasi bebre. Ya Nhyiraba bebre. So hello, good morning. Good morning. Ahon fa fa me se wagina so ache. Me fa show you. Me enra me na me frɛ fit ma come. Okay. Pacho. I am the pastor now enra ka se mo be ka ho se. No kwasem. Papa, enra Monday omu bi nsuo. No omu bi ye no komtifu wo ba ye wo mangwase, Elang, BBC, J County. Oba BBC side ya ye wa bro sansoro ye do so sin the whole asie beba esoro emma na wa swaf kufo gallon fi asie de afosoro di obi oni pana wo kwakobu won so onu so bu ne de enti kusi na na so onbu ne de wi ya wo be de na wo anya bi 3 weeks ni o eno na mu bi ye e ba se bi odwonso enso onko omo bubu ya ha ekodu ba bi na omo san tu enti ya ye wo soro ne de ye nka ho good say come to 2 and I said baby I mean say tema ha de almost no be a meter wo ho a omo be read mako bi na nkofo ewi omo meter nti ye ye ne fixed price but come to 2 ha de almost every month you be read na ensuo ne ma for the past as I did be bronye ye nya ensuo enra me no kasa ye pure water gal sachet 10 cedis me tobacco me ba tobacco me ma me no omo me nche e tobacco me mi modu nti me hwie ni nyina na ye bucket bacco na me de akwa kodware na me dware me dware egu pan mu na sabio me hwie me sanso e de akofra se me toilet Eden na ya boya ho moden ya me adoma e tena kɔ no ankodu se Monday ni ye bebo eprinpani for no ma bekirim na wo number bibini na frɛ wo am sabeka what was my ya me nyom no ma na nka dwuma me be di won e be di hujuma akɔso atie DLFM be di hujuma na ya bo moden aba pimpani for no ma di nkomo na ya bisa wo de nti e kɔso ba bosum du amoje sika na mo mamanfo nyensuo no mokuruma ya da se be bia ho ye do be di nkomo 3 weeks o papa 3 weeks ye wo mu na ma make akaka te se me de bia met water ayi book ba ayi ba ko na me hwie na me de akwa kodwa na me hwie me hwie de akwa kodwa emo akra ye da se be bia ho fe na me hwie yo hello good morning Eda Mali zini enda me kan sembi okay ni baby ame wa ha yo fie bi wa ha omo ton nsuo no omo bu nsuo ne ton na o ba ne ye betwa omo water mu a sesi anu ma fere obi office o e fere ya ni 5 minutes ni asan bedwen ni am na say illegal connection omo ntua bill ma ban so omo pipe si so be ya ye be bi nsuo bia omo nsuo si so insaba me shop kitwa bi ameye knitting machine ba ko ni machine ame de pamwade e be 2 years ni nya light bill that so busu ni bia ni tua 150 eto oni be ya de me 17,000 hey ya be come light ni ti be na hin ni won say bia mi ntimi mfre no kwasem ni kania wo 17,000 ofa mi wi a na sen ni mi we na ma no wa hwe office wo ta mi wo mo we be sen ni ma 17,000 so apon kitwa bi we be singing room a ya chem 17,000 e dey adwuma na ade shop ne ye ofa mi nim enkofo bisa me sa da wo ye mo kire wo ha na mi nim ni ti machine na de ojifu ni sie kura edin o malizi we de wenem Same wala adwunti me aga se ba be shop wo na ya hwe ne ma wo ho na ECG no yakɔ ho office wo fa se ka de ma bre nti ma tuma esi etu ho na ma na yeko bisa because ne ma wo use na be kire ne du ba bi a ne ma bi titi ni pa okroma dodo ya da se panti malizi wo de be di nkomo na yetu ho na ma why ya me Nhyiraba bebre hello good morning wenti me anyina so facha me pa 0534050199 0593 40 6565 ya moye ho na mpanifo no so moye na niam yakwasu kuruma no ano oden hello good morning yanio senior udina bia kasa free echete si driver breakuma champion no peme yentio
Let me say, nsuo no omo de brand ya omo de chen na. Da bio. Na adena mumie pipe no man na yentua mo so ka na mo so nya bibia dia. Eno so ya manso. Na de ma ra ho se unse bedroom bi no mo se nsuo na ya ma. Ekobia manako ne kwasem. Ekobia manako. Yenzu pensuo. Aye de beye na ye di yetua mo ka. Eno so Ghana pa ni ma bi wa ntimpanifo ntimi ntuom na nsi fom. Yesi yehia pipeline. Mo fabla. Pipe na mo be samaye no. Nsuo na be fam no na mo di adiji musika. Eye business. Ni tidie na de bia na nipa ho ache nsuo pa nsuo wotin kra krokasiem na wonye nsuo. Aden. So the mami asem okan. Even ko ayi akra baby empanifo no baby o mtete no na gallons pa sisi o mu gate ya no. Anen. Oh. Taxi driver. Ya me sha pa no wadwe nkyere me mfa ni say hello good morning. Good morning ofa pomba ko there. Ya me aduma ofa fum ni. Ofa fuma. All right. And opa na ka say Dabi ya be kama asem say asuru mienu nya ntokwa ne ade a ensensan na wase ye na. Ehuna mane ne kwasem. Nti de for the make politank ne ade ye na sisi o mu fie. But ye mo bro wan kakra na wase ye no. And as I say, yes, so far. They answer almost answer the GA. No question. Me abaya nke nyuma bebre o wanka, but be ma private na o ma operating and come at the percentage. Ofa obinto aso. Me da se bebre pa wo fa fum. Hello, good morning. Good morning. Nhyiraba Kwadwo. Senior within be akasa free. But your friend Tommy me kasa free dan kama. Mr. Tommy no payment you. Ya me ka champion for no say omutie miye na omo fa ensem no so de ma omo no omo kan tro omo se Ghana for yen ka se ye pese ye no omo ye pe o omo ma ye ho hin ha ye omo ma ye ho hin ha ye ye tro omo no omo nya se ase Ghana for the omina ma omo work and pay no di asem kura ni a mesre say constitution na mo kwan say ne omo ye no omo nya yesro omo mwa yen kakra sre yesro omo na chorus no ebinum susun fine motion because yesi ebedi omo chi a pressure na amanyofo no omo de be ma yen yo me dem esre omo yo na ye to so biem on say omo ready budget na water se me ya ye kan me sire bi say o ya what say omo de water ho asembem budget ndi omo ready a e kate across o ma no ho ne abebire na e na ho nsem bam nanso be wi akiri me de ya mente bibi sa o do na sometimes omo ka ho asem se be wi no nkote ho we na o magic no no madi na service ye wo so mo de ye no o mo nye ba bi place bebre wo ho no ma any places e wo se o mo timi nya isuo na o mo nya isuo na ni paneti wonum so 20 years 30 years na o bre near the gallon yes ye timpentin kwa oh Mr. Tommy ye da se ya me nhyira bebre na onyankon so mra mu bi hello good morning Pacho DLFM ne. Pacho hanum ye DLFM akra. DL okay. Pacho ne mo kanu me energy this na me tie program no. Me da mo ase papa because ne ma ekoso no. We say ne last mo kanu almost minimum wage less than 6 million. Na 6 million. Na iso gallon ba ko 5 cedi. Bisa say nipa no won kwala 7 ahe ana ni pano benya eti yapanyefo na akasa no me fititama me team program from 3 de me se me to ababim because panyefo no ndue ho hwesika omo ji oji wi a e bia nurse allowance nurse for abaga sa bia ye ni sika ye di twa omoka eti omo ju oman no ho sesi ani obi apɛ na oye ya appoint obi na okotena office ho a
ne ehia se busom beso na ne allowances ne ade waji omo dwo man no awon timi sre ya man o man panyina oba no se ofa ne nan si form sa ade a me first na me na mo me NDC ni but program amu ye me say no ye nipa di ne ho abro abdabo mo because we bra ma for bra ma me we our company we committee 2 ne ade isu obi be dware kra onya enti de anti na ye di panyi bi atena ho so on hwe o man enti me da mo asenya me ka mo amen yes ye da se pa senior se mate ase hello good morning I hope we am last caller we didn't be aka se free e ble no kopa Abraham ka se fa sama me ba cho me enti anopai papa o mai mu pa die ye hwe ne yakoso kwa ye enti ase se ma me asemi ya walking o to pure water 5 cedis se mo mai 6 a e say na wo die gare se na de no aduane ade na panyifo no mo ye yensa iya here for ye sika ene e di tua mo water bill e di tua electricity e say di bifu we mamo enti mo say e de ba sem pa no pese ye kan kire wo mo o mo wo ya mobo yo na di ti nya wo ho ye di mu na ena nam no kwasem pa ko mo ti ne be du ba bi ne be po ama wo mo yo enti mo hwe bibi ye pa me da se yes ya da se bebre ya breninti afre for mo mfa nche yen ye hu sa homa ne da so e brinkisa na so ye ntume mfa ye be cross over ne yakwa Abraham chen na yakwa kwedi nkoma no pay afa ya pomude ho eno ache be sa tena se efri nonkron e kopim nondu ye nim machine lawyer ba ko pe lawyer Frank Obna free fa be din nkoma no pay na no pay ko fitela yes also ye be da yeti for this section ye the abromo na me de bia meka on my way say amount government in amount 3,000 crab so me awunye adwuma ma no krampa onye o papa you onye o papa ye cause enye easy say like obon modern aye adwuma piska na scanning mana yes antetil taxes na taxes yes antetil no one nipanim kra won say anya nsuo mfa nwale den light to so another wahala problem intini ye besre yo ye mpenifo ena Ghana for no ye kan say government no yo yes ye government no na say yeso ye betena say edi ye ho abro say okwabra na efaka akola pass esanse wonya kenti no la pass is 8 cedis o se there bi meje o 10 cedi aden aka eno kra no kofi efi china kwasa nkoma na betena se na ye di ne yie yes efise nne enipa ne bi yes se ka ne free yemfa ne se Madina na ekọ mo kra fe ne se awosha blake no waka kire se o faka na waka jo so okwala pass mimi problem ne so ukodu a na wasan asiwa san lodu asan atoa so me no mo ye mashi pan ye trotro no mo lodi from o de e bedi hon komo e tire bedi hon komo da no ho wen e tire bedi hon komo san komo we ni ye be san di hon komo ni ma bi ha o man na ye nim se ye ho e bedu ba bi no me se ya nhwe ye ne o ma ya empirifo be hu se ye serious ento me kwaso ade agura to pe eni ko fi me da se last thing ni oton aduane okoto aponche 1 pound ewo Madina market 40 cedis a na wabi ometwitwa ama na afidi abi ba akwa ama 35 cedis nyame hu obi amobo wo man we mu se ye betena man we mu di ya ye ho abra enya de ebe ye da ye da e ko de doso ye beko se ya ye boy ho abro na impenifo so boy abra na se bibifo ankasa we have a problem se Ghana han so dum se de tie yes hande jungle so ho no bebe ye wo no ye de ahoden so nti wa ahoden no de bia me ka say wa boy yonko apu enya de abe ye da o se sa ne tie bible no kura Canada kofi be da se bebe nya me nshira amen anopedu besi na ya cross over akọ father Abraham Jane na ya kwa kwaje apomude mu enkyerɛkyerɛ no ebo no nkran besa tena se na ya kɔ na ne machine lawyer kwa kwedi nkɔma no pay Dr. Bishop
president ya kobena free fa kwedi nkoma no pay anope ko fitela beboa me DJ Omalion so bonyo mami anope ta machi DJ Zigibi nso ya senior technician on duty ene yen yankasa ye nua bema yensem twani ba ko wofia ha obofo maka so bowura ma no pay ene tiefo no mosom ya bopa nyame nhyira mo se na brɛ nyina mo ka DLFM ho Enquires association ni nyina anope ya damase se de bia da makwesa fidie ni kwaso ada ha ya yegusu a magana wa hu se de o ma ne te endija yam pipini ndisi no na wanya idea o man sa na beye enti afiri na komo wadwene mu na ho ma wadwene mu nte na fa mayoko ne to nkyɛn na yam finkyere ye sia do asam mienu nka na kura nkyere ye ho na o man be ye me nyina so ye ho atumi atɔ yɛn ahofa Harriet anope wo danso man enti akɛse nkɔma pa ye papa Charles Gojofo su ene ma me mama Lumba enam moso na magana fo hu no kure no evizanka aka ne eyam pipi ne NS nkwa na ekosu kuruma na nso ne madam manti Ghana fo hu no kure sem no anope na ase ne nkyira kɛse nkɔma mo ne ya menya mo kɛse no mpagya mo na magana fo nkoso hu mo so mfa so midin ede Nhyiraba Kwadwo Sammy bi efe di kan ede manda so ho mo bia mo ne show no media si Nyankopɔn ya doma no nkure besa hia ne akola nkyɛn ne akokodi nkɔmɔ for the meantime they cross over akɔfa Abraham kyɛn na akɔfa ya pomodin ho enkomande asomon medamu nyina ase makramo